จันชาสงลอยกันเป็นตัวบอยปมินทางทัศกษะกันเห็นตุจานตกนักพิจารณารามีอุลนานุลปันดีรักษาลุงลมนักชิมจอกโลกังไงที่ข้าวันชิมกระดูเองอาจารย์คัดนักปะเทียนเบียกันรถที่มีเจ้าอินชุงครูคารินปะเทียนเลยการหันอภิปิดนักของกันเจ้าที่อาจารย์หินนักส่วนนักปุ่มปากินดิฟตินเต็งกัลตักนักของกันวันเจ้าที่อันนี้ทุ่มนักจานโจสุส่วนนักโจกันพวนนักกันส่วนพวนนักกันเตยนักลำประคัดอาชีนักกันหูนี่จานโจคอยลกมถ้าเราเลยไอท่าจังไอเปียเขามีคอยลกมไงจิตลุงได้แบบปิดกันวันเสาร์ที่ตัวโจคริฟาบูอีเปียเขาจิตลุงได้แบบปิดที่กันวันเสาร์ที่นั่นเลยปัจจัยเลการหันนักเห็นแบบปิดตักมีโจ local church นั่นนักดิลักอิคุมเวlocal church กันท่าจังเลยกันสิ่งเวลที่อีเปียอเมียกนักกันวันเสาร์ที่นั่นเลย so now we've learned about biblical friendship, biblical family. Now I just want to teach you guys about how to serve the local church. Repeat after me. There is no growing without serving. Yeah, you got to serve, right? ชวนนักเลยอีเปียกนักเตลุอินจนท่านงะเราแล้วก็นี่ลายมีจูมีรางสิ่งง่ายๆ evangelism อัตโตเขาดิ้งดิมพุนักกันดิริเราจะเห็นปัจจัยเรียนกันชวนนักลำอัฐาบิกมีจูกัน local church สาบักเห็นสิ local church อโดโลมีซุ่มตัวจูเกจูกติบักนาอันซุ่มนักอัมฮันโลสิโลมอถ้าเราเลยโบเตบักอันสิริอารมณ์จูปัจจัยเบียกันหูมีจูคริฟาบูจิสุคริฟาบูอโดที่อันนุนักอเปกเป็นตุกินอันฟันทีใจตุกันดาจิสุนี่คริฟาบูอโดดอันนุนักอเปกโซลนี่จนคริฟาเรมดิ้งอาคันอาทิเมคริฟาเรมดิ้งละท่าดิ้งข้าอวันทีมชมอะไรวะจิสุครินอวันตันติกาจนใจรวงอาดานักท่าเดียเตปัจจัยคริฟาบูกันโดดที่อามากันโดดสิเวกันโดดเราเฮอามากันโดดเราปันตุกสิเวส่วนว่าจนคริฟาบูโดดอภิปิดนักของกันวันเสาร์ที่เต็นฮาละกันวันเสาร์ที่ดิ้งมิจุสีกันดีตะเกนกันทิ้งลุงWACCC Khrihfabu member นั่นเสียมั้งอาจจะ Khrihfabu member นั่นเสียเห็นนั่ง Khrihfabu นั่นตัวเล่นั่ง Khrihfabu นั่นนี่เปียกเขอไปปิดนักของกันวันเสาร์ที่หาอะไรKhrihfabuชุ่งเตลหิมิเจดักกันสีที่มีกันวันเสาร์ที่หาอะไรจน Khrihfabu member อาศิมีใจลุงพุดดักกันไงโอกาสีที่กันวันเสาร์ที่หาอะไรสู้ Khrihfabu จะไอเปียกมีใจทุกอันดาอเมียกที่มีกันวันเสาร์ที่หาอะไรสู้ปฐุมเตจูวันเสาร์ที่ดิ่งเงินจิสุคริมินินกันสมนะเสียจนตัวเต็นกับ PowerPoint ข้าพเจ้าเปียกเต่าล้อKhrihfabuเฮtheologian พอเห็นพุ่นนี้อันกันเทนเปียกพุ่นคัดสู่ Universal Church อันเดกันที่ละกัน Universal Church เป็นที่ตัวหนาวเส Universal Church so Zayda and see this yet John all believers through all ages. Volay sham token volay dong tiang zoom to vialte he universal church but hian Khrihfabu to kan ma zoom to he kan se. Khrihfabu kan titi ka hin a building ki aso du mi ka se belong. Church tatak a Khrihfabu tatak so nang le ke he kan se. Adam le Eve chanin Jisu Kri avain hi nak achumhan tiang zoom to vialte he Khrihfabu จุกันเสียพุ่นที่นักโจใจดาอาศัยที่เสียจน local church อันเด local church เป็นที่ตัวหนาวเสีย Okay, what is a local church? Let's read that. A group of 1, 2, 3, go. Okay, กันนูเลวิลเตนี่คำมันเรียกว่า a group of Christians กันนูเลวิลเตทั้งเป็น 1, 2, 3, go. มาปักกษจุดสุดท้ายคนกันวันเละเสียจนมุนคัดเอาอีคริมินินไอปุ่มที่มีบูเฮ so local church so WACCC local church นั่นสิKhrihfabu ดังนั้นรามินั่นมา Khrihfabu คือ local church นั่นสิ universal church สุกันดีลัก local church สุอัตุ WACCC เต็นหาเลย CEC ตัวนั้น PCBC เป็นตัวเฮlocal church สุนั่นสิโอเคเอฟซ่างันเปลี่ยนให้ใช้คัดอินใช้ทุ่มเตะกันวันโจจุ่มจังก็เสีย
เสียจนบัดปฏิเดียจวันชิมหนึ่งล้อตัวจไบเบิลประคัดวันเรียลเลเวลนักเงินจนเปียกนักบรรทุกเดาข้าสลายทองจะชิมนักเงินคลาสจนเปียกนักบรรทุกเดาเลคเชอร์บรรทุกเดาอินวันสิโกเสียเสียจนตัวเต็นวิดีโอคลิปกันวันจบจีนหาละมั้งวันมาชิช short video What does it look like to share the gospel? Right now, on this stage, we would like to, me and Tommy and I would like to give you some bad ways of witnessing, okay? So, yeah, don't miss this. These are bad ways to witness, all right? Bad. so that way you do not do these things out there in the world. So, It's a public service it announcement. really is, it really is, it really is. Now, maybe you're a Sunday school teacher. Maybe, you volunteer in your church. This is a bad way of witnessing. We call it the sing-song method. All right, class, I'm going to be your teacher today. Hi, teacher. Hi. 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 Well, I'm a substitute teacher. Yeah, what's your name? Well, my name's Mr. Drummond. What you talking about? Well, I'm going to tell you what I'm going to talk about. What's your name? My name's Billy, Yeah. like the goat, Okay. but I'm not really a goat. You're a little boy. I'm just a kid. Okay, all right. I'm Good, a kid. good, Don't touch. Stranger danger. It's okay. It's all good. It's all good. All good. You're supposed to sign a paper. I did. We're good. We're good. We're good. All right, I'm going to teach you a song. Okay. And the whole class, I'm going to teach the whole class Okay. a song Okay. that they can share with their I friends. love to sing Well, songs. good. We're going to do that. Okay. We're going to share. We're going to do a song. Okay. We'll do it right now. Okay. Okay. And this is what the song goes. It goes Okay, like this. It goes, okay. if I had Jesus in a little bitty box. If I had Jesus in a little bitty box. What are you doing? Shaking my groove thing. Okay. If I had Jesus in a little bitty box, I'd take him out and and share him with a friend. Oh, I like that song. I want to sing that song. That's a happy song. We're all going to sing it. Okay, here we okay, go. okay. Hey. No, sir. No, sir. No, sir. I am the teacher. teacher. No, you're not. you're not. No, 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 sir. sir. Stop it. Stop Stop it. it. Stop it. I am I'm the teacher. Snow. I'm the T-Snow. Here we go. Here we go. Hey, who are you talking to? Johnny. Oh, Johnny Baker? Yeah. He's a cute kid. He can sing. Okay. He may grow up one day and lead Celebrate Recovery stuff. I doubt it. We do. I think I know. Okay. Okay. Little Johnny can sing. Okay. Okay, here we go. Not you. Hey, I'm serious, Johnny. I will rough you up. hey. No, sir. sir. You do No, not do no, that. no, Why no. are you saying that to Johnny? Because Johnny's the devil. No, he's not. No. No, he's not. No. You seen those No. tattoos? What? No. No. He's not the devil. No, sir. Uh-huh. No. Look at me. I'm Johnny. I will worship me, man. Hey, stop it. No. Don't touch. Don't touch. Stop. Don't touch me there. This is my no-no square. It's really a rectangle. Because you're growing? I'm growing. Okay, here we go. Okay. Johnny can sing, all Okay. right? Okay. Hey. He's about to cry. Stop Well, yeah, it. he's crying. He's the devil and he's in Sunday school. Okay, enough. Enough. Here we go. Here we go. If I had Jesus in a little bit of Jesus in a box. What are you doing? I'm getting my praise on. All right. I would take. Is this a rap? No. I would take him out. I would take him out. And share him with a friend. And that's what outreach is all about. We share. We're a light on a hill. We share.
Okay, I need you, little Billy, I need you to go ahead and just share Jesus with a friend. I really love Jesus. I know you do, but let's just go ahead and share him with a friend. Share him with a friend, Billy. Don't eat him. No. No. Okay, what are you doing? What are you doing? I'm trying to get Jesus in my heart. Okay. That's not against your heart, Billy. Little No. kids take things literally. He just has to go down and take a left. Okay. This is not how you, Billy, spit him out. Billy, spit him out. Billy. That was a long fall for a little guy. Mm-hmm. You okay? And you hit a child in Sunday school. Okay. Sorry. You'll probably hear from my dad's lawyer. Okay. All right. Okay, well, put Jesus back in the box. Okay. Whoa. He was running. Mm-hmm. You're fast for a guy in sandals. I bet you can't run backwards fast in sandals. Because they come off your feet. Okay, all right. Put him back in the box. Okay. Sit there and okay. All right. Set the box down. Okay. Okay. All right. Okay. I'm going to teach you the rest of the song Okay. now. Okay? Here we go. All right? And if I had a bit, Billy. I'm sorry, Jesus. That's sweet. He forgives Don't you. touch me. He forgives you. Okay, here we go. All eyes on me. Here, Billy. I'm sorry he's such a mean man. Okay. I'm not trying to be a mean man, Billy. I'm just trying to teach the class a song. Billy. I'm glad you took away all his hair. Okay, you know what? No, sir. No. No more. Billy, no. Billy. His head looks like my bottom. Okay, get up. No more. That is a bad way of witnessing. Thanks. Now, the whole time we're here, they're going to be looking at my head. It looks like a bottom. It smells like it too. Okay, stop it. The next bad way of witnessing is the in-your-face method. Hey, God, I think we have a great way of witnessing to people. I've written down some scripture, so you just bring them my way and I'll do the rest. You bring them my way and I'll do the rest. Excuse me. Yeah. Jesus loves you. Bad ways of witnessing. Depending on what side of town you're on. That might be a good one, just so you know. The next bad way of witnessing is the servanthood method. Oh, hey, God, I am really not good with words and talking, but I know I need to share with people, so just help me be a servant to people. Just whatever's mine is theirs. Just help me serve them, all right? Oh, yeah. Cold coffee, that's nasty. Ugh. Hey, Jake. Hey, what's up? Hey, are you ready for the meeting? Yeah, I think so. I've been up all night getting ready for that meeting. Yeah. Oh, boy. That's a bad idea. Yeah. Oh, well, I'm ready to go. Yeah. You ready to go? Yeah, I hope so. Is that coffee? Yeah. Can I get a drink of your coffee? No, you don't want it. No, I just been up all night. I just need a swig of your coffee. No, I know you don't want this. I want to drink your coffee. No, I don't no. have time. Just give me a swig of your No, coffee. it's not that. No, why don't No, you give listen. me? Okay, no. No, You listen. listen. No, No, listen. you No, listen. no, You no, listen. You no, listen to I'm me. telling- You no, listen to me. listen. You listen. You said no. You listen. It's to just me. this No, coffee. Is that so I can listen better? Yes. Because this is my good ear. You know what people say about you around this office? Do you know what they say about you? Well, I'll tell you what they say about you, okay? They call you a taker, okay? They call you a taker, all right? A taker, okay? They say you're selfish. Is that what you want to be known for? Is a taker, huh? Is that what you want to be known for? Is that your legacy as a taker? How about for once in your life, you quit being a taker and you just be a giver and you give me a sip of your coffee? Okay. Is there half and half in here? Kinda.
Just a mocha? More like a muca. There you go. Bad ways of witnessing. But if I could just tell you right now, the greatest thing that happened to me was when I was a senior in high school. It was the month of September, and my buddy Tommy, he invited me to church. And I don't remember what was said or what was sung, but that night I knew I needed a Savior, and it changed my life. Yeah. Yeah, the truth of the matter is I'd never invited anyone to church before I invited him to church. And I didn't realize that night that God was going to change his life, and in the process change my life. And what God did in him and through him and in me is the primary reason that we're with you today and that we get to do what we get to do. So God bless you. Thanks, guys. Thanks. Okay, kakakan now le. Velo an boring solatia kavan pia pia win hasie. Kri cha kri te tha asimi pojama bentuk thilpo an tua lo tikha chapon an tua e ran chakhana un upani kha pakhat kha Khrihfa Khrihfa kan pakhat kha Khrihfabu asome chu asom na thongen a hoi pa lukong pa kha pathian dot nak ating chomi chu se kani cheo zong chu so hi Khrihfabu he zoom lo tun ha zoom nak an nge nak zoom nak an chaunak khap nak an chaunak tharau adermin ha tharau thazang an mu nak asiding mi he pathian ne akan chep yak mi asicha a hi Khrihfabu kani pek wedding bakse pek nak ta lo a chon than nak lo da hi Khrihfabu pek he lai mi kan chan chon atha big mi lam pakhat asie pek nak le ko kan van shimla kan naw le po promise ka to min ha ka van to la yo. So who invited people tonight? Tuza hada mi so minute uma. Anyone that invited someone tonight to come? Could be your parents that have never came before. Could be your friends. No one? Mi pakhat ta chu ka som ko ti mi vendir to. Okay, if about for the whole week, I invited at least one person the whole week. From 1 week's, or it could be even the camp. This guy came because I invited him. No one. Huh? Hada na som avan. Vendir toa. Ko Henry chu ka da si chun ka chia than ne lai haman na som lo le he. Pam kho ning chu No one invited anyone. It can be someone from your church. It could be anyone. If you stand up right now, don't be shy. Don't lie. If you invited someone. Melody invited someone. Who did you invite? Your dad. Where's your dad? Ko apuma Melody pa koi. Tu zan long avai khan apum site. Kena mana som na thong apumi se. Adang ta nanuma. Paseta na som kha. Panhi acher skalo mai. So Melody chu pakhat acher panhi. Tan ka pathuma som nan tu zan apum lo la asung ko ne he. All right, acher, come on. Give her a present. This is the ESV Study Bible. Study Bible. Cho ka timin ha kha. Velo ke mata bak lak song ka ten ko la he. Kai ku pem pya ko se acher. There you go. Use that for God's glory, all right? Okay, come on, Melody. Since you invited second most people, your dad. This is my favorite book. This really helped me grow Christian life. You're going to read this, all right? You're going to give me feedback too. All right. That's true. Man, US le cho mi van somo katin hala kul na don som cho. Nani cho pathi pathum lo nan som kho. Australia ho le pon han som kho bak lo te tu den cho. Next time, right? Next time you guys will invite your Australian friends as well. Nugget almost invited them,
but he was busy, right? Nugget? Next time. Yeah. ขวบประคัดอาจนมีร่างนูลายมินิคันอันสมัยมีร่างหัวเตียนกันชิมและจูทองคันตั้มปีอันนั้นนะคะทั้งนักอมุมิเตียนนักขันอุเม so we're gonna use this church to evangelize. We're gonna invite people to grow spiritually. Amen. Amen. Thank you. All right. Khrihfabu chungtel himizida kan sigan manzot tin halai. Pakat nak. Khrihfabu chungtel cho PowerPoint khasang fanaten. Pathian in chung kur khar kan se. Johan angan pakat me hlei ni hlei thuma tin atial asinan tlompan ni chun anak cholhan I anak zum I chun ha chu pathian fa chan nak nol apek na pathian fa an chan chu minung phung ning in asilo volei chung I shring sorning in asilo pathian shrim kha an pa chu si tia te Khrihfabu he like your local church, right? We are your spiritual family. Taksa in sung kurkar nakin, tharau in sung kurkar he asung loy de umise. Zeronga season taksa lay in sung kurkar cho chikat cha chun hi volei chung cha long se van chunga chun ule naw long te kan silaye hi tharau lay in sung kurkar se mi he zung zalin amhun mi in sung kurkar se. Mirum tang va pani kan Jesu Christ huzul dua kan seya zungzanun nak cho zungzanun nak cho dua kan seya zungzanun nak cho dinga zeda katua lai ti ate Jesu ne no bia ka vazul kazul di chang te azul omika la Jesu ne okay na zul di chang che chun tlin na du sia chon na ngai chia vial te kha misi fak wathen ha chun rakazul atila mirum tang va pa chong ngai chiangai na tin zeironga ti sia chun athin lung boi thudena tangka kha thu tangka kha tha siang lo churang chen Jesu ne ti mi cho mirum pol van chung pen dak lu na cha chon kal uk thim ko chung lu kha afoi deu te Peter le zu tu dang poli kan Jesu asia chon kan ni chu kan in zul kan zai zong vial te kan in kan kal tak le hi kan in zul nak thong an zai da miak mi kan hulaye ti atie Jesu ne le mi cho ke ma ronga anu pi se ava se a in chung kul khar se a zai zong vial te kal tak se chon allet tam piin hi volei chunga le vana thachwa nak pek an selai ti ate chu thachwa nak laga zeda atel vai kha cho muslim nu atete khan nak te youtube ak nga e chu muslim nu ne atete khan mi cho thong tha ka thei nuwen Jesu Christ thong tha ka thei nuwen Jesu Christ nu zul hi ka du tuk aron chu Jesu Christ ne akape kho mi he fyang te in kan halte Seman selo Jesu Christ nu ka zul ding sia chon ke in sung kurkar an ka thlot lai hi in sung kurkar thlot kha kangam baklo nabel ten thong tha akachim tu missionary pane akatimi cho Jesu Christ na zula chon hi na in sung kurkar ni in kal ta kom han selo allet tam pi thachwa nak na chau deu lai e zai thachwa nak tharau le in sung kurkar tam pi na chau lai ti ati Jesu ne hen ma nupi ma pasama kaltak mi cho thachona tampinan cholai ti du mi cho volei lei in sung kurkar mat ne rakan kaltak se lo tharau le ule naw tampi boi pana kampek velai chu hi Khrihfabu hin nan se family nan se team pakhat nan se team vel te laka asung loi big mi team nan se hesum be hal kan du na in sung kurkar in idol mi nan se mo in sung kurkar ban to ken genre nak angai mi nan se mo ti mi hal kan du na pan hi nak Khrihfabu cho Khrihapum kan se Khrih alu si so we are the body of Christ, right? The church is the body of Christ and Jesus is the head. Lu lo in chun pum mi se te man achol kholo mi se kan lu long ni hen pum hit chol ding in athing e kan thlo ni kan kut na achol ter gen ha chol ter ban to ken kan lu Khrih asemi long ni hen apum he amma le ya hen asoi kho pathum nak Hebrew an pasha ko lenga kan hu mi cho pakhat le pakhat mun khat ei pum leng mang ngol hau ati ban to ken local church so mun khat a ai pum ti leng mang mi kan siok se nang Khrihfabu kong ka thei mi la ka war tuk mi cho home cell nan to mi ka war tok hi home cell tin nan to mi hi at lam kal tu chane in sung kurkar chiao in le in pale in sak thang e in panhi pathum ifon in pupnak an nge mi le boy pazan ri ani shom ti mi tin ha kan hu mi man thak asele ma he rak ngol chi chet lai che kan i USA hen ko lo ngai mi le Bible lo ning bak asimi cho
Khrihfabu ki insurance bantuka aman mian umso sushi mo an to mo rian mo an tuan mo Sunday and of kholo cher kha song an pebel lo ani man chan songa ani pumbel lo siman se lo thi lo kan ton sola akan zo ken tu ding anum sola lo ti pan in ken Khrihfabu membership alamian tam to ma ding kislo Khrihfabu membership kan lak nak so zaidang slowin Khrihfabu khri achungkar pathiani afa kan si e chu afa le pol he tharau le thazang ipek nak le kut si in pathian kan thang that nak mun le ma le chu biakin asina so kan fu ding asi ti mi thazang pe kan du na chu ronga chon Christmas longa ai pum mi so Khrihfabu members sinak ta takhe na pep lo cha hen se Totani long I put me to Khrihfabu members sinak na pep no chahen se Sunday long I put me to Khrihfabu members sinak na pep no kise kachimdu me to 9 month lo e rian han chon chu phundang me the nan rian tuan lo in ten ha e TV zok men Jisu chana hen live zai hirakum lo la nan Jisu chana hen live zai hirakum se lo Jisu ni hen ja live zok nak en chon ke mam hai bakarak thu lo ka biharak ngayo ti arak sikon hala ti akro Waitam pichu live tin hakan zai minang Khrihfabu media nan chonga e live tin hakan an zai mi ke ipum lo nak ding cha silna nak excuse akin kan mantone makhe amhan lo ti korwa aron so live e kani pum mi ke live e pathiam bia kan nge mi ke kan dilak chu kan silom hana tamdeu chu thil dang to pa in ken kan ngai le thil dang to pa in kan zau tiga chon kan thilung tak ni pu pe ni pe kholo Amhun baka venrat ve, amhun baka abiang ve he. Nang like kan iman ko siya henson kan rian pakat baka city evangelism kado. Nani Khrihfabu members are za kwa song song nan si e. Ai pum mi pum han te ai pum mi he za don tron dat nan si veng ha. Kan US te cho cheu khat a cheu song he cho ai pum lo mi tampi Khrihfabu Na members an like ve. That ni anton na mo pakat khat chet ni ton songa ken mai kha lo ta takin lop nak bachim pen kis ko kani pumbelo kani pebelo nan kan do tuk sa ti pen kis la fyang ko mi cho kha rong thang te kan membership an la kha fyang ko cho nang la ki cho sel house member kan sina so pathian ni akan do tuk cha e a Khrihfabu thanter ding an member lan house it som ga du na Khrihfabu chu mi da kan si Khrihtisenin sok mi kan si We are bought by the blood of Jesus Christ. This local church, WACCC members, you guys are bought by the blood of Jesus Christ. If we read in Acts 20:28, it says this: Pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which He obtained with His own blood. Lam ka tu kul re chunga am kan mu mi chu nan zokhen minan turun ha ka tha din thiang tharau bom nak in zokhen hao zaironga hi Khrihfabu chu Khrihtisenin chok mi si tia ajan Khrihfabu shroi tu na hi member nan shroi tika hen nan ma film nak in hen nan shroi ding selo nan ma du nak le nan shroi ding selo aron nan ma ta selo nan du ning po en hi Khrihfabu nan shroi kholo pathian mai kunin ama ta si cha ama du nak le shroi he Khrihfabu shroi tu kan rian bakase boy pamin thang chas ko se chung Khrihfabu chu zeida kan se mithyang ati du mi cha thleidan mi kan se Khrihtiang hlim nak shop mi kan si chang cha hi volei mi kan se tilong voleya kom han se lo volei mi kan si tilo van chung mi kan si chang chu ro cha hi Khrihfabu chung kan tika le hi Khrihfabu member chu volei he hen nani lo nak ding pakhat man lo nan rim jong hi lo la se nan mui jong hi lo la se al hen kan nun chan zia za hi chu kan ni lo bak ding se lo nan apoi tuk mi chu kan ma Khrihfabu chunga hen zoom lo tu rak lut na se lo zoom lo tu him member pol zar khat chung kan tlon le ning hen rakan zul na se lo volei mi nun nak le kan nun na adan na pakhat man amulo ding mi don tam tuk so skolo mo atu shroi tu po zona te kha Sunday school siala siama kha kavan challenge kan ha cho shroi tu tha ta tak ti mi cho zo chun ok tlak tha ta tak cho biak in pum chung long e su le necktie le line hi tuk tai itam ki salo
biak in pum ten hai I fel ngai mi khisalom zul tu tha le zum ok tlak le zo chunok tlak tha Khrihfa te tha chu Khrih te tha chu sei dan si ti sia chon mi pakhat ke ni fatin te na tua mi zer ni in zu se lo kha an zul in na nun achon nak thongin Khrih hema ai nei deu lai ama ning da si lai nang ma an zul nak thongin Khrih he ai nei lo ding sia chon na nun na khe zo chunok tlak na nung ri lo biak kan hal to na lai kan Khrihfa opan ha kan palen ha hi kan falet ni hin nang ma na fa asalo mi ni hin zar khatsung ni fitin ten na to mi khe na to bak mi khe to ve se lo atharau thang ve ha mo athan lai lo sia chon na nun na khe vani zo than lo vani rem than te som kan tu na arong cho mi za pi mai put pit mai ten ha van rat I hi ka I chiang thim ten vani thom cho afoi to na ni fatin ten zo chunok tlak si do ko boy pan akan feel mi chu so mi chiang kan se kedan mi se guys the people the church members here in WACCC we are called the saints. We are bought by the blood of Jesus Christ and we are imputed. God has imputed Christ's righteousness in us. That means that we are the saint. Saint is another word for the holy ones. What does the Holy One mean? It means we are set apart from the world. This is what it means. Can you guys give me a paper? Let me borrow a paper. Look, this is what it means to be a believer. If you are a believer, we are perfect and holy like God, right? Because of who? Because of who? Jesus Christ. And now, once you are perfect and holy like Jesus Christ, we are called the saints. We are the saints not because of our own deeds, but because of what Christ has done for us. And a saint means you are the Holy One. You're part of God's team now. And what does it mean? It means to be set apart, to be separated. So before you were with the world, but now once you are in Christ, you are not of this world. You are separated. Meaning your personality, the way you look, the way you dress, the way you talk, in every deeds that you do, it should not be looking like your old self. You should not be blending in with the world. Repeat after me. The saints don't blend in with the world. They stand out from the world. Amen. So let me ask you this. If a non-believer comes and talks to you, or if a non-believer spends a week with you, will they be seeing God? Will they be seeing something different than the rest of the world? If not, then we need to work out our salvation. Not work for, but because we have received the salvation, we must live it out. Amen. Amen. Thank you. Yeah, tu ni kan chon pek na kha ro lu la khan zidan num la lo ka ti kha ro kan u shrim thein hala se tha tho mi do kan lo lai cho, right? Okay. Khrihfabu chung tal lungput man zo ti ton house. Once you are a member, he WACCC member na siya chon ma bakin na lungput asiok se. Apaka na kan ti ak invent ti ton house. 1 2 3 go. Khrihfabu he asining di lak bakan na domi salai. You must love this church with all of your beings. Why? Because Jesus loved the church so much that he gave up his life for the church. So basically, loving this church is the same thing as loving God. But hian ka dot ti chung e WACCC dot lo so anga baklumi se. Okay. WACCC adomi le adolo mi so mize da ansi ka ban pekton hala mo. Number 1. Good clear na kami ngito lai. WACCC kan Khrihfabu at sambaw na ke atlom big pasha minute pakada katil kho chola ti mi good clear ton house. He kan Khrihfabu at sambaw na atlom big pasha cho kathai bak lai katil kho kolai ti mi zang fan na ku kan clear halai. Yeah. Khrihfabu sambaw na umlo mo. Atling mi Khrihfabu nan siro eh. Ka van not rely. Atu ba ken chatlap van cho ulo. WACCC Khrihfabu
ami nung silo in pastor chamba nak ti silo in azapi fuapin kan chambao nak atlombik pasha katia kho kolai timi kutlian house sangpin I can write down 10 flaws about our church. I can write down 10 flaws about our church. Okay, kalom. Good clear lo mi po sa Khrihfabu nan dolo. Khrihfabu zon nan ruat lo. Kan hoy ka zuta mo no Khrihfabu zon ruat mi cho. At sambao nak amu shim lai. Kan hula ka pa guli ka naon ha. Kema zon akaruat big mi cho kay ma ka family se. Ka family he ka that nak in zeda an kol da ka chambao nak. Zero nga zon do an karuat so. He ka fa pa he athat nak long te an shim sia chon a chambao nak ai mu kho sora lo how man lemit lam tling kanum lo cha a chambao nak mu sak he kan ma in sung ka rian se se ti in sung ka thasam nak te na ka chambao nak lai ka tlam tling no nak a chimbik tu ka family an se zero nga ka zon akaruat big tu chon man se skoloma tasu nak midang fa kha chambao nak na shimlem na lo cho zero nga ama zon na ruat ning nakin nang ma na fa ka do azon na ruat do so na fa azon na ruat do sa at chambao na mu se na shim lai at chambao na zo mu kho chona zom shim lai kan hoi va ka zu tari mano Khrihfabu zon na ruat mi cho at chambao nak amulai siman se lo Khrihfabu adomi cho chu at chambao nak arep kho nak ding cha anun nak ai pe velai so I dan nak se Khrihfabu zon na ruat lo minan tamtok ruat sango asiro makut nan khil ngam lo da se nan pastor mai man khalo an se trung halai lo a chambao nak mu he kan rian sko chambao nak mu lo jeng se jume kan dam kho lai siman so chu a chambao nak kha ting kut tong so chambao to ke tian hu le long thut kha se lo a chambao nak zai ti tel inda ke ma kai pe velai le hi chambao nak ke kai pek nak thon a rep khoveng ha mo ti mi he Khrihfabu adomi kan lungpe cho si okse ke jo ka tibak local church I pay sa Sailo mi local church attend so na din sa I pay lo mi zoom to IT mi so tharau le an pui kling shim lo tharau le an pui kling shim lo tharau le a pui kling mi so number 1 in sunkur cards out that they thala zo chun otlak an selai number 2 a local church asi khotok te asi ning velte I pay siang mi bak selai so akal ning bak se anga baklo okay panhin na kavan ria ton house 1 2 3 go okay so a person who is a member of WACCC or a member of your local church, you gotta be willing to give your everything so that you guys could reach the purpose of the church, what God intended the church to be. Khrihfabu ne pathian ne Khrihfabu cha atit mi kan tlin kho na ding cha chuak lakin nun nak ai pe siang ming sela rom thleili priata tin achia kan nun na chun boi pa cha kanung e ka thia chun boi pa cha ka thi chu cha chun kan nun na si se ka thia si se boi pa ta ka si ti ke cho ka war lo ta tak mi la ka rem lo ta tak mi cho si nak ngai lo ngai Khrihfabu e pek chairman tron ya chun ro thla samjong fel ngai chairman van team lo le chang ka bakin pum nak mana mu kho ti lo meno shoi tu van sia kan chon tha chon jong kha ma sabik phan tai big tin shoi tu van sia chen a tha chon chu chim lo meno shrim a ro ti lo min hakan tam tok so kanula ka pa ko le kana ha sinak vial ti laka angan big mi chu president na sina khasalo sinak vial ti la angan big chu pastor sina khasalo Khrihfabu pa na sina khasalo shoi tu na sina khasalo sinak vial ti laka angan big mi chu pathian fa kan sina khise so pathian fa kan sironga khan ma fa sina kha angan big mi sina ka si cha kan ma kha Khrihfabu ni sina an kan pek lo zonga hen kan ma le ti khotok ten pathian cha kan ni pek bak ding se Korean Khrihfabu college a ministry ato mi Korean Khrihfabu no me pastor min ante la ka koi pa van len cheu he chuka chun pathian dot na atheila amani akaship mi te ka ven share to na lai Khrihfabu cha ipek he kan du to kate
tu college kai mi member thong ni rang lo ngai cho an mak ta tak le ti mi so vai khat so te bulletin phot ding he ka sok ti cho an ma Khrihfabu cho bulletin an phot nak ding cha khin rian sok man tu ken an sok chua chun ka sok le an ka ti mi cho te minung som ruk ni an sok le nang cho som ruk le pakhat nak na sile thali nuwa kanin chai piak lai an ka ti ri ti cho ha minung som ruk le no bulletin phot an sok ti zirong da chu tik tiang chun an sok ngam ha ti khan an pastor te shoi tu bak awahal na le an ni cha chun an ni fiang tuk mi cho pathian cha chun rian ngan deuh rian fa deuh lo na pathian ni azo mi cho zup ok tlak teng kan trom tron lo kan lung thin he du nak ta takin kan trom tron azo azam bulletin phot te zong he pathian du ning te kan tu asia chon mi za pi mai thong da chim tuk bakin pathian ni lakso ka pe ko lai chu la mathai ku lenga zum ok tlak sal tha pan hi le sal tha asilo mi pakhat ben be khan kan mu ko kha herat man ulo bulletin phot man akin to ko an he sok cho an sok nu chun mo an sok le an nun nak chi an nun zia za ken he sok rin ha ha bulletin sok ok nai tlak bulletin phot ok nai tlak mo ti bakan an he sok rin ha cho le ma kan fa ni rem tua an ti sia cho an ni cho cho bulletin phot nai nun nak rem ti na cho ka form lo an ti lo ma hi mo ka chambao hi bulletin pathian re ka ton khon an cha ma hi ka chambao mi cho rem kho kai zom lai zai tukan da du anung zai tukan da Khrihfabu cha epek an ban pe ni ke amak kho tuk so ke ka hen member na shoi tu na silo ipad tron vo na ngai lo ipad in hen zang fa nak te in Khrihfabu le pek nak le he ngol chi chet lai che na tha jong chia phon la ke mani atu bakan rian kan phot na lai biakin adi biakin hom ten tu na se kho motoka ngai lo mi adong tu na se kho pum a fellow mi som tu zong na se kho ja ma chu na tu lo van to ve to cha ma chu pastor rian lo ma se asi chung lo nang le ke pi kan rian si ve ko chu slo ma ka he va ka chu ta ma no boy pa ni a out lo mi zoom tu pakhat man anum lo boy pa ni hen arian thiang chuan ding in out lo mi zoom tu pakhat man kan um lo akan out di akan out nak hun ma adang chiu kha chu thong da chim na kan out lai tu ni akan tharau lak song kon ro thasam na ka kan song kan naw nu pakhat ni jan tharau lak song na avan thei la kai lom to vai khat te van khang to ning kan naw nu pakhat he bible study a hin ar rapeng le bible study rat le Andrew le Peter ko ka chon pyak na Andrew ni Peter kha Jesu Christ le khan asroi na dok na ka chon Peter li la kha Andrew na ken boy pani amhan dau so nan somi minung na he adok na chon nan ma na ken boy pani amhan dau mi minung na sa kho to ko ka tin hala chu so alung thina cham to le a darling kha som a darling he arat fom bak lo misnan zak fada te banin he ko hi babu stand van rakulo atia be thitlak bu bakin asome chu avan som bak a darling cho pathian do na ating cho kharau le apui tling le atu so a darling bak he alet bakin chu kan na nu tin na kha amhan do cho le naite an khokka la khan ka sian te khan usalo alun chekum thume ma na chimi khan the ko lo me som man he zetu na asung noi ti ka pem e chu kan naw ka darling ka som le ti chu zong man he ka darling cho bible sian ha kai sang ti cho boy pa min thang thas ko se ma som tu man kha lung thin tak na som sia chon kha na som nak thong te nan pa chen do nak rak ting cho se lo tharau lak song wana lak song chu na ma cha be che pek se vi ko lai cho pakhat bang khang ri ning mi za pi mai ate te khan cha min ka chim lai amina yo mo se la ka chin pa se ka chim si karen ka ben phel lai mi Khrihfabu sina hen ai pum peng na en hot a thailo cha khan ai pum phom ti lo nine ke ma kha kem an ka som ding si cha khan mi rang holen thong tha ka chim ka ti me kem ma khan ka som me asia pa ne ke avanol peng ahoy pani avanol avat chim phone sia pani avanol peng zang fa na te yomo van ra ko lo kem a hen a her se so kan don ko la e ti khan a chim peng e chu kan na pa te cho sunday school sia pa don nak thong khan avan ra a ton bi a saulai cha khan toina kan ve chim ning lo pathian he atong me thi tlak bugen te khan kanun nak he boy pa cha tok kem rat ka tim lo na he ka sia pa ni hen akadon peng nak thongen pakhan naka boy pa chung ka lom panhi naka usalo na chung ka lom
อาปทุมนักฮีกเสียปันจงไข่ลมฮีนักดอนมีเตเฮสุลมอังไงตกอาตุสุกันนักเฮ upside down อาบิงเกล็ดบักันอาเทนสังเกตเดียทีอาตุอันนั้นอาเทนหนึ่งโซอัลฮานาโซนรักกับทักไอทีมเลยอาตุโซทาราวรักกับก็สิไลปายบุษยังไกไอทีมเวสังโซตัวนี้ยังไงเห็นอัตเลตชันบิกมีโจเกมะนักมันเห็นโจอสมตัวอาเซียปากเสียมูเทียมมุสิโลโจจวนดิ่งเฮอัตมตัวแกกันมิดกันอิจฉาเตอร์มอสิโมกันมิดชิมเห็นแต่อัจฉริยะสิกเทลองจวนดิ่งอัตมตัวจรองอาจารย์คริฟาบุชุงเทลอสิมิโจฮีคริฟาบุอาการหันคนนักดิ่งจ่าเห็นคริฟาบุนี่จวนเปียกมีเสลเวนคริฟาบุจ่าอัจวนเวมีกันสิออกหนึ่งเสียบ่อยปามินทางทัสโกเซ่แล้วก็คริฟาบูจ้าอีเปียกเวโลคริฟาบูจ้าจงอาใจมันชัวร์โลปุ่มจงได้ทางไงพาสเตอร์นี่ให้เล่นโลร้องที่ไหนใจให้ที่สงสารจ้าปัจจัยไม่ขาดจุดชิมแล้วนั่งมาเล่นนั่งมามันนั่งมานักขับดิ้งสลายมาข้าจ้านั่งมาเทลจวนเวโลคริฟาบูคงร้องที่ใจจ้าได้ใจชิมอัตมตกใจที่ละนักเกลียนโนเลยขับวันชิมตัวใจที่ละอัจวนินจวนวันที่ตัวโอเคอาปทุมนักเขมันเรียตัวหาเส 1 2 3 go โอเคคริฟาบูเมมเบอร์กันเรียนกันบิ๊กโซเอฟเอสางันปลีกันมุมิโซคริฟาบูบอยปานีเห็นเซโรนักคริฟาบูอดิรีซูคริฟาบูเมมเบอร์ลักประชังอเปกมีนาเลเรียนอเปกมีนาโซอปุ่มทันเตอร์นักดิ่งจ่าเสียเตียเต So we have a job to edify one another, right? So we can never be each other's stumbling block. We always got to be someone who would edify our soul, who will help each other grow, not help us be slow, right? Nun don tu kan salo, bom tu kan salai. Sa chun a hominung pol da, Khrihfabu chunga henzai bentuk member da, mi don tu an siton ti sa chun number 1, nor atsak mi boleh mi don tu pak nan siya. Atuhin na ni ning he pushun ni do si sa tu he. Thong cha chim tu pon iken kan thledan kho mi chumo kan chapo sei mi mo kan chim mi ni chok tuk mi ni la pushun ni te umso ni chok tuk mi ni cho ni pushun ni cho pakhat pakhat ni zo lan ni kema pum paken katharau shum ni achat lo mi cho nuar chak mi pol hen se al he nuar chak mi he music tum thiam nai do nuar chak ngai cho khazai mo an thiam na ke chi sama mo to ani ro ve ton la kan USA na chon an music thiam na te ke voi khat te song kan ban kan tum pek le nu le pa ne kha athang de um dia ken nuar chak mi cho sen halau se nuar hin a cha zai man athanam lo nang ma zong an thro na pong kaminung po zong an thro chu na chan chu nuar lo in hen nang ma na lung atlin ve lo se chu nang ma pum pa zong tha cham ve to lo thil pakhat ki arem lo mi ma thil pakhat mi achamba mi na mu ti ga khen mi dang kha so masalo en thalang nang ma ka bi masalo zeida na rem masat her le chu na rem chang ti na ro se chon chu achamba chu dot na khe kan va fu no na ke le nor le khavan chim to se nor chak tu khla te man ti ton ha se na chal bakhi chang se mo nor le hen chon panhi nak Khrihfabu a bom tu son don tu asimi po chom mi zedan si so mi thledan amhang mi room le mi si fak thledan amhang mi chathiam lo thledan amhang mi mui do lo thledan amhang mi discrimination, right? We cannot be discriminating one another. Bible James so kan mu mi cho mi thledan amhang mi cho pathian an theda taklo ti baksko nani Australia chen nani ning do US le ke khazai mo lai mi ki sanga ki kan mu ve cho mi nak mu pokin kan ma nak niam de na do mu mi nu le patam tu kan num so mi ra mu pokin sanga ken mu mi nak mo kan ash nak po na chu tin na do kan tin na cho mi nak ti pokin negative image na do chok ton so ma khat hedan do so Jurong Sri Lao music tum tu pol tena he ke him worship music tum mi si de he music tum tu lo he kang years lo in mo an ma he ken 20 big like ke ma li la zo kar sibal la music tum tu po an ja zakarem lo tak mi kan chim thalai
ถ้าสักเทียมเดาโปจันเป็กเดาให้ที่ร้องลายต่างเลยถ้าสักเทียมมออสูโดกันที่ไรมอถ้าสักเทียมเดาโปยืดสักกันตัวนักเห็นอันลาจนเปียกนิ่งแค่ให้ชัดโคนิ่งซะนั่นนุตุงนูอาหางานมันนี่อันเทปเปโลมีกันเมมเบอร์สิมอสิโลเทปเปโลมีโซโลอันวันที่อาจารย์ไว้คัดนักปินในจุกันจนปีฟุมตีละขัดไม่เคยดันโดสิจ้ะกติน่าจ้ะอันมีแค่ชิมก่อนหนึ่งโมตัวทองบอยได้สุงตินปาร์ติบอลท่านเหลียวอันรักรัดเหลียวขันทองบอยสุงตินปาร์ตัวโซโลมอนติบอลขันอันรัดเหลียวขันอันจนเพียงหนึ่งนักชัดทุกตัวเนี่ยและก็หัวเลยกันนาเลยพอสักทีก่อนนะนาเลยหัวเลยนะสุงตินปาร์นี่มั้งเทียมนักอันเปียกนะทองบอยนี่มั้งกุดกิดดำนักอันเปียกนะโซโลมอนนี่เห็นมั้งฮีดำนักที่นั่นเปียกนะจีอันมาจุดจันนั่นเปียกตุกฮันนี่ดำนักอันเปียกนะแล้วเทียมนักอันเปียกนะปัจเจียนสโลมั้งแต่ส่วนปัจเจียนอาเซียนส่วนอาหงมันเคยดังที่นั่นเราเทียมเดียวมีแต่เทียมเราที่มีให้กันจันเปียกนี่อีกขัดดิเสอาเมนกันนี้จะเคยดันมั่งนั่นเราเสปัจเจียนโดดมีฟ้าลงเตกันเสปัจเจียนมุยสามินเสมีลงเตกันเสปฐุมนักมีดังทาราวโดนตัวปวดจะสอยลงเตะทงมีอามุรการชิมอาชีพโคโลมี negative เบียลงเตะชิมิจะอาศัยเขาบักลงอาศัยเขาบักลงมีเสอะไรเอ็นมีเนี่ยทิลท่าอันวันชิมปากานาอินอาศัยโลมอสิมันเซโลที่อัตมีให้โจรักตัดที่เท้ามีเนี่ยอันทิลท่าอันชิมาเห็นจนมาขันอัฐามวดีจังก็เสจุดเดียวเสียสละเฮอัฐองชิมอัฐาตุกโกที่น้ำมันนาอินที่นวันเปิดส่วนเสียจนไปทุกไหนมาที่กันวดีจังก็เสเจ้าข้าจะทัดนักประคันมันอมุขโลมีทิลท่าสงกัวเลยปะกัวอมเมอาชียมีประคัดเตลงหัวจุนักเอ็นจุนนั่งเลยเกจ้อาชียมีสงกัวเลยปะกัวแล้วก็อาชามีประคัดอมุขดิมีมิดเงินจังหาวเสจุดเที่ยงทราวนี้อากันเปียกขบไม่มิดจุเสจุนมิใจดาโดนตัวสิริติเสียจุนชิมตั้มไงจุงให้จวนนักโคมไงFacebook ทุกตะกะภาษาเล่นี่คอยกำหันมุขเวโลbushfire ที่อาคันจนรักโพสเลียนเวนันตั้งกับประคันมันให้โทษเวลาสกุลมามีโนคนให้ไซเลนสิโลมาดีเบตอันตัวนักขันให้ไซเลนเวนังมาเวลมีโนเลยอีเปียกเวลาอ่ะเรามิสโซมาค่ะควายอันเดอร์มาขันอันไลน์ทุกทีนังเวลนับฝนเตะบุญให้ชุดให้ไงสกุลซูสวยเลยนักอินอเปียกเลี้ยเห็นการทางเด็กตัวเขาสิโลที่วันสมุนนะจนไม่ใช่ดักคริฟาบัวโดนตัวอันสิริติเสียจนสีนักนี่ลงอัตวันมีเตนะมีทั้งเช็ดอัมพังมีเตนะคริฟาบัวชงปาร์ตี้อัศร์ตุเตนะเฮคริฟาบัวเมมเบอร์จนโดนตัวบักโดสิจงอัลเฮนันนี่ออสเตรเลียฮิจนนันนี่ไงจน US จนใจปาร์ตี้ดักกันนุ่มเสียจนเป็นในทางปาร์ตี้ดักกันนุ่มโซสกอบักลูจ้ะเป็นในทางคริฟาบุกันให้ดิบมีนักจะให้จังก็เสียให้ดิบโลจังก็เลยคริฟาบุชงลีละเป็นในทางปาร์ตี้กันเงี้ยมีที่ไหนโซ่วันรถพันอุลอเป็นในทางเลยขวาตั้มเด็กมีส่วนนั้นนี่น้องไมโครลานาเองขวาประคัตเตลงอาศิมีอินสุนคุขาร์จากนั้นรถเวจงล้อสกอลมาข้าวันตุกันปาร์ตี้ที่น่าเสียจะอพุ่งเสียแล้วตัวจะ chairman ทิ้งparty ball ให้เตะอาทิตย์จะ chairman third party ball ไว้ขัดกันโหวตทันทีกันจนข้าตั้มปีวันชกวะกัน chairman ทิ้งไปวันทิ้งทันเสร็จที่น่า party สนะจะสิเขาบ้ากลมิสประคัดกันวันชิปตัวอะไร George Whitfield นี่อาชีพมีเตะท่านเรียกว่าเห็น George Whitfield จะ evangelist เป็นทางบักเสียdenomination รองเห็นตั้มตุกอันนักบอยMethodist มาวันอันไกลไล Baptist มาวันอันไกลไล Presbyterian มาวันอันไกลไลขัดที่ขัน Anglican มาวันอันไกลไลที่ข้าอันนักบวยตุกเลย George Whitfield นี่ขันจับปูบนตุกอินเคนบวยป้าเบียกกันหัลตัวไลได้ที่นุ่มเต่าทิ้งฮะบวยป้าเบียกกันหัลไลเลยอักเละนิ่งเตะกันเป็นเละเวนหัลไลเตะบวยป้าวันจงเห็น Baptist อันนุ่มโมโอเคกันลมบวยป้าเนี่ย Baptist อันนุ่มโลที่ที่เตะบอยป้าวันจงเห็น Presbyterian อันนุ่มกะลมอันนุ่มโลที่หอยเด Methodist อันนุ่มโล
อาเสียจนไม่ใจดาอันนุ่มเน่กระตูเลยลงอันนุ่มเตกับวันให้ไปตัวอะไรโม่มวยป้าวันสุดให้ตั้งเพียนนุ่มมาอันนุ่มเราทีเป็นเราสังฮักฮักกระตุ้นเตนุ่มมาเราทีหอยมวยป้าโซเพเตนุ่มมาเราเสียจนไม่ใจดาอันนุ่มเน่กระตูเลยลงอันนุ่มมาอาซุมตุลงให้วันสุดอันนุ่มวันสุดอาจารย์ฮิเปียงในทางสินาแค่เท่าสังไปเทียมฟ้าสินะจุกชิมติกะเปียงในทางกันโดลาแล้วที่ดักสโลเวกันขวากันโดลาที่นักสาวกันโดดเขาไล่นะอาริงเงยเตเลมาเลสอาซอนติกะอารัวเจเลอามุเจเทียมีอาคริฟาบูโปรแกรมอาทิโลมีอาเชียงมีโดดนักกันโดดหาไล่อาเมนจุดส่วนคริฟาบูเมมเบอร์อาฮาวเทปดาโดนตุนันสิที่เสียจนนั่นนุนนักอินจอดชุนออกจากอาศิโลมีโดนตุบักนั่นเสียนุ่นนักเห็นจดชุนออกจากสิโลมิโซนั่นมาเมมเบอร์จุดชิมเราซุ่มเราตัวจะเห็นต้นตัวบักนั่นสิมหาเมดกันดีอันชิมิขึ้นนั่นเทปเป็นกุศลตาคริฟ้าซุ่มนักจิสุคริสต์ชมเปียนัสกวาร์ตุกนายนนั่นมาซูลตัวปอยกันโซนายนตะโกอาศัยติมันนี่ก็ซูขลุ่ยสุดที่โซจะโดนตัวกันสินักสิจดชุนออกจากกันสินหาไลโอเคปลีนักข้าวันเรียนตัวหน้าสิคริฟ้าบุษ 1 2 3 go All right, so when you're a church member, you'll never have a mindset, what can my teachers do for me? What can my church do for me? Is what can I do for my church? Amen. Amen. Come on, no sleeping, all right? Lam ka tu pakul som tum le pangazi da chial mulai nakin pek laya lunglom nakum deute. There is more thanksgiving in giving than receiving. Hey guys, when God hires or when God gives you more money, it doesn't mean you must have a higher living standard. It's actually you must have a higher giving standard. There's always giving. Khrihfabu cha pek lia atang min slai. Season zaite poda na pek lai. Okay. Khrihfabu cha zaida na pek lai. Number 1, na chan bak na pek how Khrihfabu cha. Khrihfabu cha chan pek siya min slai. Nani WACCC tha so nani na itok na he. Atlat bi ki minute patlenga kulong nan si he. Adang kani USA Washington DC na so nazi pakhat bak to kani thlat so. So chun chan pek asyang min si pak ning se. Panhi nak nan pasang bak nan pek lai. Volei chunga kamhu milaka apambik mi minung po cho pulpit kain kho nak pasang angai chungi a form lo mi chu pulpit kai na pasang angai ko nan chu parang so ape form lo mi bet chim le ya mo thasak le ya mo music tum le ten ha e pasang boy pani ape ki chu pasang so ape siang lo mi he pam viel de la ka apam big mi pakan se na pasang ba ki Khrihfabu cha ape siang mi na siok se na chan zo ki Khrihfabu cha na pe siak ko se nan busy tuk lo so ka thai ko so zai tuk na nan busy lo ti ka chu chi ma hau ti lo ka busy tuk ti mi shok shol se na form lo ti tu khati lo tha do lai so Khrihfabu pup nak ti na kal mi Khrihfabu crusade anto nak na akal mi Khrihfabu picnic anto na songa akal mi hi Khrihfabu cha achan ai pe siang mi le aparang pe siang mi kan sin halai. So guys, I'm seeing a lot of talents like singing, music wise, right? Speaking. Although you guys said you guys are not good at speaking, man, you guys were so good. Like Robert, right? Robert said, I'm not good at speaking, and then he goes on for 5 minutes speaking. You're going to use that talent for the church. That is ultimately using your talent for God. Amen. All right, what else? Zayda kan pek rilai. Na chova ka pe siang mi na salai. Boy pani hen. Tangka tamdaw akan pek tika hen. Nang ma nai chap ning le. Nang ma le na nun na ka. Nang ma na nun ning ka is hunter daw tikis lo so. Boy pani tangka akan pek daw tika hen. Pek nak le hen kan santer daw ting suse.
เปกนักเลยกันจังเดาติงเสกันมาเลยกันมากันอิจับมีนักเองมิดังกันบ่มนักเห็นท่าจางอชวดเดาติงมีกันเสกันท่าจางจงคริฟาบุษาอเปเซียมีกันเสลายกันรัวนาจงคริฟาบุษาอเปเซียมีกันเสลายอาศัยดังกันให้ตัวโคลมหนะกันปุ่มเดหิมีนิวันมูเวน่าเสลอขานังมานายปุ่มมีเดหินับพาสเตอร์เดเลนับปองกามินุงนาเลนันนูเลนับป้าจ่าเลนันนูปีเลนับฟ้าเลเดจ่าท่าจางบักนัสิทกันนัทเทไลไม่เอาเชลขัดบ่จู่ใส่เราปุ่มจู่ boring ตุกอันเดียปุ่มจู่ boring ตุกจะเห็นกันปุ่มผมเราท่าจางกันงะเขาไปแล้วก็เลยมีน่าจะกันเอาเลยท่าจางงะดิ้งจาลงอ่ะนั่นนี่ปุ่มเราเว้ท่าจางเป๊กดิ้งจานั่นนี่ปุ่มเว้ส่วนจงกันนูเลกันปากเฮนั่นมานั่นเราอ่ะเห็นตัวอันท่าจางอ่ะเชียร์จู่นั่งมานายปุ่มบักอ่ะเห็นเอาได้ไอโลมาสบิกนั่นนูเลนปาไอโลมาสบิกส่วนกันนูเลกันปาเลกันพาสโตรเดกันมิดมาที่อันหัวอันนี้ล้มจู่ลบนักที่นั่นเปียกมีมันค่านายเปียกมีแล้วก็อสุงลอยตุกมีเปียกนักสังบ่อยปมินทางเทสโกเซ่อาศัยดังกันตัวคนละมันอันหอมเชิดเตจงเฮวันจังก้นหาสิลอดเดี๋ยวมันสมกันทุกคนนะมาให้อสุงลอยตุกมีสินะสินะเตะกับขันสังเมนละที่ก็รู้พาสเตอร์ปาครีนปานิเตะขันมิโซครัวฮาริน worship กันช่วยนะคะ revival ละลุงติโซครัวฮารินกัน worship กันช่วยนะ revival ละลุงเลยใจร้อนแต่ตัวจันให้ revival ละลุงเดียปีเตอร์นูท้าจำไงมีนูขันฮัลตีจุดท้าจำไงมีนูเนี่ยอาการเละมิโซนั่นมาทัศตุรวงอาจุนเสลวีมิวสิกตุ้มตุรวงอาเสลงประคันน่าจะปัจเจียนรวงอาเสสิมันเสลปัจเจียนนี่อมุมิเตอมเตปัจเจียนสุดเสดาอมุกับปีอันที่ละคี PowerPoint ไลน์ตูปากเฮ PowerPoint อเมะเห็นอันนุนนักดิลักินอเมเตลายมีละกันจะมิชครอยบิกจะ PowerPoint ไลน์ตูเลมิกเซอร์ไลน์ตูดอนสิโซไปตักปักตัวโซ่ปุ่มเลยว่าอาชกโซ่บิ๊กมีโฟนอเด็กบิ๊กมีการดังอาชกบิ๊กมีสินั่นนี่นั่นบุษอันสไตล์ที่กรวดลงสกอลไม่อาบอยgood ไว้ขันหาสุกันนี่ปุ่มเลี้ยวบอกให้เห็นเวลากำไมค่ะอารมณ์จน PowerPoint ก็จำทิ้งแล้วฮัลโหลกับวันที่เป็นอันเทติแล้วฮัลโหลกับที่ก็เทแล้วถึงกุดบักกิ้งกับพี่อันอันเทแล้วอันพาสเตอร์พักกันตลอดข้าวัสดุตัวจีดันตัวจีดันนู่นเลยบอกกับบอลลูนชีดอันนักสู้บรรทุกสารนักนี่พวกนั้นเสียอันนี้เป็นตักโลตกอันนี้โซ่เสียจมเบียกันฮัลตัวอันฮัลไลพูดปิดจงอาเห็นแต่บอลลูนชีเฮอันจงงำหามาหน้าพวกเขาจงงำแล้วนั่นนู่นเลยจงเสียงอันจงงำปะเทียนสาอันนี้ปุ่มแล้วไม่ปีสาไอปุ่มมีเสียปะเทียนสาไอปุ่มมีโซ่มีนี่อันหุ่นเราจงอาเห็นปะเทียนนี่อาการเจ้าที่ขันเทบ่อยพอมีทางทัศน์ก็เสียนางแต่เขาจะได้ในภูมิเกี่ยชั่วโมงลุงเทียนเต้นที่คนหาหนึ่งล้อเอ็นที่คนหาหนึ่งที่กันลุงเทียนเต้นชิมคนหนึ่งล้อ gospel ชิมกันกันมีมันเหกระเริ่มโลมีทิลตั้มตุกซ้อมาคือ gospel ชิมกันก้อนที่กันกุดกับเฮกเล่นหาแล้วไม่มีแต่กันเฮดนหาคิดเสนั่นการเชื่อในตัวมีตั้มตุกเสียดายการเชื่อในตัวเชื่อเกี่ยชั่วโคตรร้องไงมีก็เสร็จแล้ว gospel ชิมกันรัดโนติกาโมกันมากันวักติกาเห็นกันสีเหล่านิ่งตุกให้กันเปียพรอยตัวนี้เบียนี่จะมีช่วงข้าก็สเปชิมกันกันไล่แล้วมีดังคริฟาบุนี่เห็นกันคริฟาบุอันกันเน็กตุกส่วนไล่จากขันโหมันฝนนักเด็กจีเจได้เจนทีละฝนปุ่มนักช่วงเด็กเป็นมีช่วงข้าฝนนักเด็กทีละไบเบิลช่วงเก่าเบลโลมีเอ็กโซดัสมันไปกำลุ่นมันไปกำทาระคอยกระดาเตียเทโลมีปีค่ะไบเบิลนักอันนี้เก่าเตลเลนเวอันไบเบิลอันเก่าลงนักสาวตุกไอเซงดีเลยอันไบเบิลอันมันการที่กันที่มีโอกาสให้เทรีคอยจะบาหัดตะกันให้สารีปุ่มที่อยากเห็นอินสุขุขันนั้นลุนนักถ้าจำนักรักไงเปียกนาโอโลอันให้ตีละมาเลยเฟมิลี่สินมันถ้าจำเป็นโลมีโรลจำมันถ้าจำที่โลมีค่ะอินสุขุขันถ้าจำนักกันให้กันช่วยรีจง acting ลงเด็ดสิจง acting ลงเด็ดสิคริฟาบุกันอีเปียกเห็น acting in อีเป็นหาเราเสียนุ่นตักอินเป็นเฮาเสอารมณ์จะอาการหูตุจะเอาได้สิปะเทียนสิต้องนักเลี้ยวันกัลตัวเฮาสิลองต้องนักปังงานนักเทวันเรียตัวเฮาเส 1 2 3 go คริฟาบู member จะเซตเต็นเราดูดิ่งทีมเซตเต็นมินสลายฟิลิปปินส์ประคัดอเมริกาเลสเตรกไอเจลมิโซกุดซีอินเราดูทีมีกันเสียที่
ke ral ani do tika a thong big mi minung po kima kan kapa CNF le jong kapa he ume man ethek shum lai ral do tika a thong big mi kima an do masa other big mi khawan ka chim to other big mi Satan he nan Khrihfabu shot du a hen tharau le a thong big mi khe adok lem la lo nan Khrihfabu shok tung ding a hen tharau le other big mi khe do arak ifu ko lai so churong a chen nangma pumpak tharau le ya na der thom mi hen nangma long anthi lo hi Khrihfabu jong athi khomi se nangma na nuar ronga tharau le na der thom mi na nuar ronga nangma na tluk ronga nangma nai pum lo rong hen mi dang tha jang a che ter kho tu na si ti mi thei ter kan du na do na be heaven der tu na se 1 2 3 go Khrihfabu ai pe mi so ma min that na ka a pe mi so en pathian sum par na sa ai pe mi slai thai to hen Khrihfabu pek amyak na ka chim te lai ka chim ya cha sa tuk chang cha khan nan kan WACCC Khrihfabu na van cha kan du kon ha hi local church is rak do shim shimo si nak na ngai lo jong hen na sining ti rak to hi na dot mi hi azai dang so pathian na dot he a khat pathian so mu kho si lo te ka pong kam minung kan dot na le hi amani adir mi a Khrihfabu kan dot nak hin to kholang tar ko song pulpit sung na kailo mana chu achu atangte in thachambu te na thut a chun minun nak thleng kho tu na sibe ko zangfa na ten kan na le po bi kan hatu an halai mo kan nu le kan pa jong mi thong a Jisu Christ rol adang na te ka khan chang reu le nga ape tu ha che pate amin akachip masabik ba hungry jack fangku ka pek na lai hungry jack gift card kha Johan angan puruk akan bang ko zoko kha Johan angan puruk hungry jack $20 gift card ha che pate amin te kha ka chip ta kha who is that little kid that gave Jesus the loaf and the fish John 6 verse 1 to 12. What's his name? No, not Philip. Philip cho azul tu se. Se da sikha ban so ro de. Galilee eh? Galilee chu minu ka situng lo. Andrew Andrew so ha si pate mo si. Zachariah Kavan koryo van jan ko lo nu apol. Okay, go till how amin atialo. Tunai kha kan pale che khazanan kolve ro. Amin atialo mi baka Galilee ready so Zachariah dan tiba tunai kha. Okay, I just want to show something. No one knows the name of that kid who served him the fish and the loaf. But who knew? That's what matters. Your service, even if other people don't see you, God sees you. And if you do it faithfully, you can feed everyone spiritually. Lang tar kadu mi khang ha sepate min ahom hani an thailo tu ni tiang an thailo maliwa zul tu tampi zon a thailo min lai nan Jisu Christ amin thai nang la ke rian kan tron mi he mi ni an kan mu lo zonga boy pa ni akan mu kha be pi pik mi se so zoom ok tak te kan tron se chon kan Khrihfabu member viate dam na cha se kho boy pa min thang chas ko se go beng to na se boy pa sum par na sa all right se so kan dil kan dir na lai let's all stand up. Guys, when I say stand up, doesn't mean talk. Sorry, no